Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'Ventura uyu munsi kuwa mbere barahurira mu cyiciro cya 9 cy'ibiganiro bigamije gucubya umwuka mubi umaze imyaka igera kuri 5 uri hagati y'impande zombi. Ni ibiganiro bibera mu Busuwisi bikaba biteganyije ko bigomba kumara iminsi 5. Mu ngingo nyamukuru zizaganirwaho harimo nko kugenzura agahenge. Ikibazo cy'agahenge nicyo kiza ku isonga n'ubwo hari amasezerano yari yasinywe mbere. Imirwano yakomeje ku butaka buri ruhande rushinja urundi kurenga ku masezerano. Muri iki gihe Ventura yashinje leta ya Kongo kuba imaze amezi menshi gabo ibitero byo mu kirere mu bice genzura by'umwihariko ibyibasira abanyekongo b'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Mu biganiro byo mu Busuwisi impande zombi ziraganira ku buryo hashyirwa uburyo buhamye bwo kugenzura aka gahenge. Byitezwe ko uyu murimo uzakirwa mu maboko y'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro MONUSCO ndetse n'imiryango yo mu karere hagamijwe kugabanya ihohoterwa rikomeje kwibasira abaturage. Indi ngingo ikomeye ni irekurwa ry'imfungwa nubwo byari byumvikanwa mbere ntibyigeze bishyirwa mu bikorwa. Ventura yigeze gutangaza ko izarekura imfungwa zirenga 5,000 ariko ntibigeze bishyirwa mu bikorwa kuko iheruka gutangaza ko leta ya Kongo Kinshasa yanze kujya gufata abantu bayo. Ni Kinshasa ivuga ko hari urujijo ku rutonde rw'abagomba kurekurwa cyane ko harimo n'abarwanyi ba Wazalendo. Mu Busuwisi impande zombi ziragerageza kumvikana ku mubare w'urutonde rw'abazarekurwa ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR. Ikibazo cy'ubutabazi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru nayo kiri mu byibandwaho mu biganiro. Abaturage benshi bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara mu gihe ubufasha butagera uko bikwiriye. Nubwo hari gahunda yo kongera gufungura ikigo nyirage cya Goma kugira ngo cyohereze itangwa ry'imfashanyo ntirakirwa mu bikorwa kubera impaka hagati y'impande zihanganye. Ibiganiro byo mu Busuwisi biteganyijwe gutanga icyizere cyo gufungura inzira z'ubutabazi nubwo hakiri inzitizi nyinshi. Nubwo izi ngingo 3 ziri ku murongo w'ibiganiro, abasenguzi bagaragaje ko inzira yo kugera ku masezerano arambye ikiri ndende bitewe n'uko impande zombi zifite kutumvikana bukomeye ku bibazo bya politiki n'umutekano, bigatuma ibisubizo byihuse bitaboneka. Icyakora ngo ari icyizere ko uruhande rw'abafatanyabikorwa mpuzamahanga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushobora gutuma haboneka intambwe iganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banizwe ishyaka rirwanya ubutegetsi muri Tanzania ACT Wazalendo ryabwiye intumwa yaryo Commonwealth ko igihugu kiri mu kangaratete ka politiki nyuma y'amatora ataravuzweho rumwe mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Ikinyamakuru The Chanzo cyanditswe ishyaka ryavuze ko igihugu kiri gutesha agaciro inzira zose za demokarasi kandi ko hazazayo muri Tanzania ubuhari mu gihugu cy'urwijiji. ACT Wazalendo yavuze ko mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize muri Tanzania habaye ikinamico ry'amatora kuko nta munyatanzania wayagizemo uruhare. Lazarus Chakwera uri mu butumwa bwa Commonwealth muri Tanzania yaje mu gihe igihugu kiba ko ntacyo gihisha mu byabaye mu matora mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Aya matora yegukanwe na Perezida Samia Suluhu Hassan ariko bikavuga ko nta bantu bari bahatanye kuko ngo bashaka ko abakandida bashoboye bose bangiye kwiyamamaza. Hari abasenguzi bagaragaza ko Madame Samia yahatanye na Suluhu Hassan. Aya matora yakurikiwe n'imvururu zateje impfu z'abantu bataramenyekana umubare kugeza ubu kuko bivuga ko hapfuye abantu benshi. Ishyaka ACT Wazalendo yavuze ko nta munyatanzania ugifitiye icyizere amatora mu gihugu ndetse ko icyitwa demokarasi ishyaka CCM ryakishe rikanagihamba. Mabwire kandi ko umuryango w'umunyamerikakazi uzwi ku mbuga uri gusaba ibisubizo nyuma y'amakuru avuga ko yapfiriye muri Tanzania aho yari yagiye gutemberana n'umukunzi we. Leta ya Tanzania cyangwa se polisi yaho ntacyo baravuga ku makuru y'urupfu rwa Ashley Jenny uzwi ku mbuga aho agaragaza imibereho y'ubuzima bw'agatangaza. Urupfu rwe rwatangajwe bwa mbere ku cyumweru n'uvuga ko ari inshuti yavuze ko bamusanze yapfiriye mu cyumba cya hoteli yari arimo kandi ko umukunzi we yavuze ko yiyahuye. Mu itangazo ry'umuryango we risubirwamo n'ibinyamakuru byo muri Amerika birimo nka TMZ bavuze ko urugendo rw'inzozi Ashley Robinson amazina ye nyakuri yaragiyemo rwahindutse inkuru mbi ku muryango wabo. Uwo muryango uvuga ko muri urwo rugendo rwarimo no kwishimira isabukuru y'imyaka 31 hamwe n'umukunzi we. Ashley bamusanze yawereye mu cyumba cye ajyanwa kwa muganga hafi aho nyuma y'amasaha byemejwe ko yapfuye. Uwo muryango uvuga ko harimo gukorwa iperereza kandi ko nubwo ufite ibibazo byinshi wizeye abatetsi muri Zanzibar ko barimo gukorana bya hafi mu gushaka umucyo n'ibisubizo. Amashusho yatangaje yerekana Ashley Jenny yambikwa impeta y'urukundo n'umugabo bari bajyanye mu rugendo rw'ibyishimo muri Tanzania mu mashusho ari imbere y'inyamaswa y'imboneka imwe y'intare yera. Abatetsi muri Zanzibar cyangwa se muri Tanzania ntacyo baratangaza. Abagariye Amerika muri Tanzania nabo ntacyo baravuga ku makuru arimo kuvuga ku rupfu rwa Ashley. Tariki 5 z'ukwezi kwa Mata nibwo Ashley aheruka gutangaza kuri Instagram urugendo rurimo muri Tanzania rurimo amafoto n'amashusho ye n'umukunzi we. Kuri imwe mu mafoto yatangaje yanditseho ati nibiza ari inzozi ntihagire unkangura. Ninyabije muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banizwe Perezida muto yifatiye mu gahanga abanyapolitiki batavugaho nawe bamushinja gutesha agaciro ingoro y'umukuru w'igihugu atumiramo abantu badasobanutse. Abasubiza ko ariwe Perezida utumira agomba gutumira uwo ashaka wese kandi ko iyi ngoro ari y'abanyakenya bose. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko Perezida utonenzwe ko asigaye atumira abonetse bose agamije gutangiza gushaka amajwi ya manda ya kabiri umwaka utaha. Hari abegera imbere bakanibaza iby'abagaburira babikura n'ababiteka ndetse n'uwishyura ikiguzi cyabyo atavuze abantu mu mazina. Perezida yavuze ko babazwa nuko atumira abantu bashaka bakwimanika kuko ari utumira atumira uwo ashaka kandi adateze kubireka. Iki kinyamakuru kimusubiramo avuga atavuga ko abantu bagaburirwa nagira ngo mbibutse ko abagore babo atari bo batekera kandi ibyo barya nawe bireba. Uriya mutavuze ko abantu bakwiye kwikuramo ko ingoro ya Perezida muri Kenya ari ahantu hakirirwa abaperezida basura Kenya gusa kuko
ko ari ingoro y'abenegihugu kandi na rubanda rusanzwe ruba rukwiye amahirwe yo kugera ahantu nk'ahangaha. Asaba abazana politiki mu bintu byose kugabanya ikabyo. Hagati aho Rigathi Gachagua wahoze ari visi perezida wa Kenya akaza kwirukanwa kuri ubu washinze ishyaka Democratic for the Citizens Party, yaburiye perezida William Ruto ko nagumya kurebera ubugizi bwa nabi bukorerwa abanyapolitiki bishobora kuzateza gusubiranamo kw'abaturage muri Kenya. Ikinyamakuru The Citizen gito cyavuze ko Gachagua yavuze ko niba perezida Ruto adahagaritse kwibasira mitengi z'abanyapolitiki nkawe, Kalonzo, Wamurwa n'abandi, ashobora kwisanga bamukuye ku butegetsi kuko batazemera ko abantu bicwa n'abaturage kubera umuntu umwe gusa. Ndetse yavuze ko urugomo abantu batavuganwe n'ubutegetsi bw'abakorerwa niba rudahagaze bishobora gutera intambara mu baturage, kandi ngo icyo gihe ntikizagera bataramujugunya hanze ariko ubutegetsi ku neza y'abaturage. Rigathi Gachagua yavuze ko inzego z'umutekano zikubiye na perezida Ruto ndetse na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Kipchumba Murkomen zananiwe kurinda abaturage. Iki kinyamakuru kimusubiramo avuga atari ku mwuka uzahitana perezida Ruto ko byagenda kose. Uyu mugabo wahoze visi perezida avuga ko ubutagondwa butangiye gake gake, kandi ko muri Sudani umutwe wa RSF ariko wavutse none perezida Ruto nawe ngo ari gutanga urwaho. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze muri barandika banditse ko perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yashubije umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Kainerugaba wakangije kuvana ingabo za Uganda muri iki gihugu ku gitekerezo cye cyakiriwe neza abazirwa no bakicungira umutekano. Amwifuriza urugendo rwiza n'ingabo ze. Mu mpera z'icyumweru gishize Jean Muhoozi Kainerugaba yavuze ko ingabo ze muri Somalia zataha mu kwezi kuko nta kigaragaza ko bashimwa rwazo, ndetse anateza ubwega ko Uganda izacana umubano w'igihugu cya Turukiya bahuriyeyo binyuze mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Ingabo za Uganda zimaze imyaka myinshi zifasha kugarura umutekano muri Somalia. Icyo gihe cyose ingabo zabajije kubura umujyi mukuru wa Mogadishu ndetse zirinda n'ibikorwa by'ingenzi w'iki gihugu cyo mu ihembe rya Afurika. Abasesenguzi mu by'umutekano bagaragaza ko ingabo za Uganda muri Somalia zari inkingi ya mwamba ku buryo perezida Hassan Sheikh Mohamud atagomba gusubizanya Jean Muhoozi Kainerugaba. Hari umusesenguzi wavuze ko ingabo za Uganda kuva muri Somalia byashyira igihugu mu kaga hamwe umurwa mukuru ushobora kongera gufatwa na Al-Shabaab. Mu mpera z'icyumweru gishize perezida wa Somalia yabwiye abasirikare ati dushobora kubwira abasirikare ba Uganda ngo mwarakoze nayo byo gutaha mugira urugendo rwiza. Muhoozi yavuze ko Turukiya igomba gutanga miliyari y'amadolari ku kazi abasirikare bakoze nubwo hatazwi neza uko igihugu kizabyakira nacyo. Mu makuru mpuzamahanga, kunanirana kw'ibiganiro by'amahoro no kuzamuka kw'ibiciro by'ibitoro n'indi nkubiri ikomeje ku bukungu bw'isi. Impungenge nyamukuru ni ku bijyanye n'ubucuruzi n'uko ibicuruzwa bigera ku masoko. Abasesenguzi bavuze ko utugunguru miliyoni 2 ku munsi tw'ibitoro dushobora kujya mu kaga niba ubwikorezi bunyuze mu buryo bwa Hormuz bukomeje guhungabana. Amakuru y'ubwikorezi asanzwe agaragaza ko ingendo z'amato atwara igitoro zagabanutse cyane, kandi impungenge ziyongera byene yo gufunga umura kwatangajwe na Amerika. Ibi byatumye ibiciro byiyongera ndetse habaho n'ihindagurika rikomeye ku isoko ry'ingufu. Ingaruka ku bukungu muri rusange zihita zigaragara. Kuzamuka kw'ibiciro bya peteroli n'ibiyikomokaho bituma ibiciro by'ubwikorezi, ibiribwa n'indi bicuruzwa bizamuka bigatera izamuka ry'ibiciro. Banki nkuru z'ibihugu zahizerutse gutangira kugabanya inyungu ku nguzanyo, ariko niyo ibiciro by'ibitoro bikomeje kuzamuka bashobora gusubika iyo gahunda. Ibihugu byinshi muri Afurika y'Iburasirazuba byatangiye guhura n'izamuka ry'ibiciro by'ibitoro, ibyahise bikurikira no kuzamuka kw'ibiciro by'ibicuruzwa birimo ibyankenerwa nk'ibiribwa. Ingaruka z'intambara n'agahenge kadafashe katangajwe mu minsi ishize bikomeje gutuma ubuzima bugorana henshi ku isi, kandi bishobora kurushaho kumera nabi igihe hatabayeho kumvikana ngo intambara ihagarare. Ingabo za Amerika zatangaje ko ku itegeko rya perezida Trump saa 11:30 z'umugoroba ku isaha ya Tehran birabaye saa 9:30 Igitega n'i Bujumbura uyu munsi ziratangira gufunga ubunigo bwa Hormuz. Iran yashubije ko Amerika idakwiye kugerageza gukora ibyo. Ingabo za Amerika zivuga ko nta bwato na bumwe buza guca muri uwo muhora kuva muri ayo masaha. Mohamed Bagher Ghalibaf ukuriye inteko ishinga amategeko ya Iran yatangaje ko Amerika nibigerageza iza guhabwa isomo rikomeye. Ibaye nyuma y'uko ibiganiro hagati ya Amerika na Iran byagerejwe Islamabad muri Pakistan mu mpera z'icyumweru gishize binaniranye. Nyuma y'ibi ngibi minisitiri w'abanyamahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko imirwano izana imirwano gusa. Araghchi yavuze ko Islamabad impande zombi zari hafi cyane yo kugira kukumvikana, ariko Tehran ikananirwa. Hanyuma kandi perezida wa Amerika Donald Trump yanenze cyane Papa Leo wa 14 ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko umunyamerika wa mbere ukuriye Kiliziya Gatolika yamaganye iterabwoba rya Trump kuri Iran. Mu butumwa burebure yashyize ku rubuga rwa Truth Social, Trump yavuze ko Papa adafite ubumenyi ku bijyanye na politiki mpuzamahanga. Ati sinshaka Papa yemera ko Iran ishobora kugira intwaro za kirimbuzi. Agaragaza n'indi anenga uwo muyobozi wa Kiliziya, Trump yavuze ko Papa Leo adakomeye ku bijyanye n'ikorwa ry'ibyaha ndetse no ku ntwaro za kirimbuzi. Mu cyumweru gishize Papa Leo yanenze amagambo ya Trump yavuga ko ikiragano cyose gishobora kurimbuka iryo joro niba Iran itemeye amasezerano yo guhagarika intambara. Yavuze ko amagambo atemeye na gato, anongera ati hari ibibazo bireba n'amategeko mpuzamahanga, ariko birenze ibyo ni ikibazo cy'imyitwarire n'indangagaciro. Papa Leo yakomeje kugaragaza ko adashyigikiye politiki za Trump kuva ku kibazo cy'abimukira kugera no kuri intambara ya Iran. Reka nsoze mubwira ko ishyaka TISA rya Peter Magyar ryatsinze amatora y'abagize inteko ishinga amategeko muri Hongiriya, bituma azahita minisitiri w'intebe w'iki gihugu ari nawe mukuru w'iki gihugu cyo mu Burayi bwo hagati. Ishyaka rye ryabonye amajwi 38 mu myanya 99 yagize inteko y'icyo gihugu, mu gihe ishyaka rya Viktor Orban
Orbán wari umaze imyaka 16 ku butegetsi yabonye imyaka 55 gusa ku cyumweru nijoro imbere y'abantu ibihumbi bamushyigikiye. Ari ku ruhande rw'uruzi Danube mu murwa mukuru Budapest, Magyar imyaka 45 yavuze ko igihugu cyanditse amateka, ati ijoro kuri kwatsinze ibinyoma, dufatanije twabikoze, twakuyeho ubutegetsi. Yongeyeho ati na rimwe mbere mu mateka ya demokarasi ya Hongiriya abantu bigeze batora ari benshi gutya cyangwa se mu ishyaka rimwe ribona aya majwi. Amatora yitabiriye ku rugero rwa 80%. Magyar yatangaje ku rwa X ko Orbán yamuhamagaye akamwifuriza kwishyuka nyuma y'intsinzi. Barack Obama wari perezida wa Amerika yatangaje ko intsinzi y'uruhande rutavuga n'ubutegetsi muri Hongiriya ari intsinzi kuri demokarasi atari Burayi gusa ahubwo no ku isi. Viktor Orbán yenenze uko amatora agenze, gusa yavuze ko ibyavuyemo bisobanutse kandi bibabaje. Yashimye bamutoye maze ati iminsi iri imbere yacu niyo gukira ibikomere. Mu myaka 2 ishize Magyar yajyanye ishyaka rye mu byaro no mu mijyi ya kure muri Hongiriya, yizeza abaturage kurandura ruswa yavugaga ko yabaye akarande muri iki gihugu. Ubutegetsi bwa Viktor Orbán bwari inshuti hafi y'Uburusiya bwagarutsweho cyane ubwo umwaka ushize bwatambamiye umwanzuro w'ubumwe bw'Uburayi wo guha Ukraine inguzanyo miliyoni 90 z'amayero yo kuyifasha kurwana intambara n'Uburusiya. Nyuma yo gutsinda, Magyar yijeje guhindura ibihe bya Orbán, akavugurura uburezi, ubuvuzi, akarwanya ruswa, akanabucamanza ubwigenge. Yabwiye abamushyigikiye ati umunsi mwakoze ibitangaza, Hongiriya yanditse amateka uyu munsi. Obama yavuze ko intsinzi ya Magyar itwibutse twese ko tugomba gukomeza guharanira koroherana, uburinganire no kugendera ku mategeko no